خستخانک نشتیمانی مزن و دو خستخانین تایبت جمارک باش جبجشک و نوجدارا لدیرکی هنه لی تاوی ویجی روشا تندرستی یا گشتی نگلکی باشه گلک دکتور کوچبر بونه درمان بوهانه خستخانه نشتیمانی مزن گلک آلاوین وی راوستانه دیرکی دا 20 دکتوری بشرینه و دوره دهی درانانه دیرکی دا سه مشفى هنا كارتكن مشفى كيا حكومتها دو مشفى خاصن هناك اختصاصات ما بشري منطقي دا نمتوفرن اما مجبور من وانا خوشاد ريكن قامشلو وبتشكي زحمتي سر خلكيها چون قامشلو 100 كيلومتر وبهابونا ريو وبهابونا معالجة وك اختصاصي جراحة عصبية ام بحاجة امراض عصبية ام بحاجة امراض غدد وامراض دم ام بحاجة حالة تندرستي منطقي بتشكي تعداري ليهبو بسبب هجرة قسمك مزنج دكتورج منطقي عاد الدواء مساتا بهابونا معالجة يعني بهابونا معالجة معانا هزا ورقة جلك سرملت داگر لفهاتن کیدت نفر وزارت الصحه و سلامتی سوریده و سندیکا صیدلوانا نرخ درمانا 5 جسدی گران بوده لگور صیدلیوان دبیجن درمان ج دولت درمدور ارزانترن صيدلية ما يدير كده 20 صيدلينا هرما ديركي هرمكي وقتي سرد حدودايا درمانج مكيم قلك درماني انسولين قلك كيماسيت كبيده وهن درماني اختصاصي ناحيه درماني سرطاني ما درماني تشكو جرانياوا ام نكارن بينن وبالنسبه درمان ara جرانيا وارا قالك خلق شكايات جيت كانوا بجن شرك جران بونا وافهني ووزاره الصحه وبنقابه مرة كهان درجكي انه نكارين درمان پیش بهاری و سکن آندن درمانی خوش برد کو سعرای گل کی هندگ بو افا 5 ساله هنده دلار گلک بلند بو و درمان ما بو کم فمجبور بون هری کم 5 صدی زیاده بکن افو بارک لسر ملت گلک درمان پیدا نابن و اگر هبنجی گرانن و نخوشیجی زحفتر بونه راستیجی مهت صیدلیه هم درمان دگره درمان پیدا نابه درمان کیمه و يجبر كي مبونيجي غران سري صادم مثلا بينجي تسر سعر درمان مثلا برينها افحب كي هنا قال لك ارزان بون انها مهاتنا قال لك غران مثلا هاف كي ظرفك شراب التهابات وظرفك حبن البيجي من حصاد بينجي واقعي قال لك غران انما جكست عالم ولا نخوش بوا نخوشي جزح بونا راستي كمانه كادري الصحي وقت بكبري نمانا قال لك رخراون مروفاي درباسي باجارن كردي بونه لیتا وکو نهاجی روشا تندرستی پشگوه اخسنه وکو گلک روشندن روشا تندرستی لباجار دیرکی جعالی خستخانه نشتیمانی و هر وها خستخانین تایبت و گر حوالاتی دبیجن هنو تیک دچه لی کار بجیشکو نوجدارا باشه لی روشا درمان گرانبونا نرخن درمان دوی دما داویده برو واجی لولاتی و گرایه جدیرکی احمد صوفی آرک